Melodija je jako pjevna, dopadljiva, ne tretira se posebno neka je disonanca prisutna ili alterovani ton, vrlo malo harmonija jednostavna, ali su dosta dopadljivi komadi. Nosi zanimljive nazive kao što su bajka, zima, jesenji valcer, mali marš i tako dalje. I ja sam u svojoj recenziji navela i nabrojala komade koji su onako baš stvoreni za javno izvođenje, neki interni nastup ili koncert učenika osnovnih škola. Što se tiče te višeslojne, odnosno više glase u komadima i polifonim vježbama, pokušala sam prstoredom da omogućim što lakšu izvedbu, što tačnu izvedbu više glasa, da ne narušavamo frazu, a da djeci koliko toliko bude, da tako kažem, zgodno da to sviraju. Polifone vježbe su pisane u molskom tonalitetu, tada često u višeglasju, i u duru, u veselom nekom tempu tipa menueta. A što se tiče etida, etide su dosta zahtjevne za djecu osnovnih škola jer obrađuju često 2 ili 3 u isto vrijeme tehnička zahtjeva, tako da nisu uopšte naivne, možda izgledaju jednostavno, ali dakle nije ih jednostavno izvoditi. Ja se nadam na kraju da će ova zbirka kompozicija se često nalaziti u ormarima, na stolovima i na klavirima nastavnika osnovnih muzičkih škola, a i srednjih muzičkih škola, naročito učenika koji pohađaju klavir kao uporedni instrument. Čisto da unese malu promjenu i da bude dodatak našoj mnogobrojnoj klavirskoj literaturi. Također se nadam da će ova zbirka biti podstrek drugim mladim kompozitorima koji su sigurno nekad imali ovakvu sličnu ideju i da smo svjesni toga da iza sebe imamo ipak udruženje, kao što je Dječija nota, koje može finansijski, ako ne sve, barem dio, da potpomogne kao što je štampanje ili ovako promocija notnog materijala, što imamo kolege koji su uvijek voljni pomoći uraditi ovakvu promociju, znači uraditi mali koncert, izvježbati to sa djecom. Dakle, mislim da bi stvarno ovo trebao biti podstrek i za druge kolege, nastavnike i profesore i kompozitore. Ja sam u recenziji profesoru Armenu Škobalju već dala izazov da sljedeću zbirku kompozicija napiše sa prizvukom bosanskog melosa i malo bosanskog folklora, da to prilagodi djeci i mislim da bi to bilo jako interesantno da se uradi sa nekim novim harmonskim rješenjima. Toliko od mene, hvala.